Milung wong sang bè medirator mấy quay cái đợt dài theo nó bấm mày mấy tụi biết thấy mấy quay nó không gì người nào dài theo nó bấm mấy tuần gạt bỏ tụi nó nói phải sợ cái dài đó mấy phụ tụi con này gạt mấy phụ tụi con này cái mà sợ thế cơ mà pastors đi anh em thúc nó xuống cái này đi ngay tụi mình hay nên tụi leaders nên bằng rồi ninh tàu bắt mình rồi cũng mang quan về tụi nó đi ngay right họ tụi pastors nên bằng hay tiếng con không là pastoral ministry hay làm một quan xin ý hay mấy tụi biết hay nên tụi associations họ executive secretaries rồi là evangelists rồi là tụi bây trong tàn phong lâu rồi tiếng công lấy gần họ tôi lốp mẹ cái cho rằng khẳng ngã tụi bà phải này phải thợ bất kỳ lâu tụi nào chỉ đi trả nó cũng là cái nào ta đều là đây rồi còn mấy cái sai cái tụi gần không phải ra cũng bằng cái này cái pastoral ministry thì hay nên in thuốc bút nào ta anh là bao mình khẳng ta chúng tôi mới đúng ấy còn mà pastor tụi mình hay lễ chính mình là thôi mấy tụi mình thấy Old Testament gần ra tụi mình thấy pastor leo phơi phùng cái này phùng thế này phơi phùng họ leo dìu gang có ở khai bên nào leo dìu từ đây gang ta là ta mình không phải có tụi rô hay tụi mình giàu kỳ rằng lâu mày đều gây về nè kỳ tu lâu mày mấy tụi mình thấy gag lâu mày tao bây giờ cái cái dòng của ní châu cái biểu của ní châu từ đây gag lâu mày giang mòn cái này mình thấy thằng thân mà cái thằng của ní đây thì giải lâu khá mấy cục mấy trong roll hay faster thế nào giải lâu bao từ công legend mấy trong root word rồi là bên mấy trong ấy mà sai hết đấy nếu tay mấy trong faster trong roll từ bây giờ từ bây giờ có boomerang của thằng có kỳ tu lâu mày nếu còn về này lâu mày mấy tụi biết hay ra cũng có là papa đấy từng xăm lâu nó bám mày nếu lại cũng thấy tụi mình gần có nếu không xăm lâu nếu từng xăm lâu đấy là bám mày cái quay cái pastor trong roll thế mà sai cái nếu về cái nếu thuốc cái này là về tụi tiền mình là toàn là bám mình có cái tụi roll từ bây giờ nếu hôm thì mình tụi roll từ bây giờ tụi mình này cái thành sẵn không mình ta happy bằng cái thế nào cũng có cùng cái này không riêng bên tiền của bố Giêsu nông trồng ra tuần theo đốt rồi cùng người nào mấy anh em mấy quay luôn hay là cái sự lâu nông trồng ra lúc có xem lâu thì còn anh em mấy quay nông trồng ra bạ không anh em sấy hai cái thai mình không nông trồng xem cái là lao tàu là tập đơn mình là sẽ thiếu sang riêng bên tiền của bố Giêsu rồi là anh em quay thì tôi được được bố Giêsu Christ đang thân dân còn sẽ được cung cung là bên này amen. Pastor, mấy tụi thấy leo dìu gang bỏ khai tới con bảo các tuồng leo dìu nó phải giảm bấm nụ ấy than lâu bấm nụ ấy các rim nậm xì bấm nụ ấy mấy tụi thấy cắn kiêng kiêng bấm nụ ấy có mấy cái leo dìu gang bỏ tuồng rốt khai tới bây giờ tuần theo đâu cả nào he shall fit his ship like he shall fit his ship like a shepherd. Leo dìu gang bảo khai rồi na, cái tuồng leo dìu tay, cuốn theo rồi na, cái đàn lộc bị cố mà, rồi cố đi cái đàn lộc của ní, đúng không? Mấy tuồng responsibility, cái thứ mấy tuồng duty đấy, tuồng pastor cũng sai rồi, cố đi đi lâu đất mấy tuồng responsibility tuồng nghe. Theo cô mấy tuồng denomination có thể là thao substitute for the son of God, rồi cố nó bảo tuồng này na. Kan saya designate sudah kan, title tidak betul. Ini kalau tu pastor dah hampir dah meeting road terang gom not kin dah bagai terang gom not kin itu form leh itu church kalau gang bawa hasil dah nak itu pastor tu sudah kan. Muka tung road hai, saya ini form leh mana pun road, tapi tung dia support sudah bamjau tu tu ni. Kemudian saya ni kata hari ini meh hai. Rồi cũng tức là sao mình có mà nâng thuồng leo dìu gang bỏ tờ tay cái thùng scripture portion khỏi thùng rồi được quán thân thiện bỏ tờ bên mình tại
Let the elders that rule over you be worthy of double honor. Nang ru khao na da sang zai na bam mai. Tru ko ta cho khong su da wow. Tu sa ba mi khao ai. Sai hai tu leader nan pang ta ni tu bi tung thiên khao cho khong su da bam châu tu tu. Ngoi, thao ku me na tu past khat preacher kha su da na pulpit khao pai kai mai ra chui na ra bam no wai. Dry message. Tôi tung pri content sang kinh tung kinh cái hay thì cái rap la lao khang mẹ về tung pri ra không đúng. Thâu cũng mấy pastor khare na cái lông ninh khâu cái view mấy inzin mấy na raba mấy tụi bố mẹ bay cái gì tàu cái bom đúng vậy. Cơ mà sai anh được thằng này biết tụi mấy hai anh mấy cái nó không tụi vui cho tụi thầy Christian ministry không hay. Bảo bảo cái nào cái gì đó mấy trong mission hay. You will be my witnesses here in Jerusalem, in Samaria, in Judea, and into the world, to the end of the world. Jerusalem Koreana nang tuang mission hai ka hậu là na. Judea ka pom kan khao, Samaria kan di kwai khao, kan di ten ko na khao. Nang hai atong saki mai te dai tu na. Ra go ren na. Kan di khao, ka zip ne wei na kan ka di la be to. Na dan khap mai san di la. Mấy cái home-based mission sa itong church ko rin na itong pastor type itong mission tong ta tay pastor ko rin theo na deacons society leaders ame to be tay Sunday school ko tong ta sa ba me so anon kani wait ani to be tong thian ko overseers gang lo men pa ra gong tong la tong uzaw na de ngai tin na ani so kong sa lam zo to do ge mấy to home-based mission to beginning from the church. Itong church ko rin na gaya kami ito with hai itong town from the city how gospel propagation hai gaya na tanam to ni hai tang na how outside of our city, outside of our society ito kandi pen ni din pangam to ni and to the end of the world kandi tin taw ngan din pangam to ni mai zeng the home based mission ko hai ni bugo matan din so. First and foremost, right, the pastoral ministry hai tani na rai to hai. Pastoral ministry hai tani to with hai, kai to with hai, society ko ito kamay. Yaw sui na zamang puni. Society ko ko ito hai kasi ring to with hai, ano ko ito how. Jun sab lat sab mai inzin mai. Krista ko kai khud khasu mai. Krista ko pum khasu mai jong inzin tani ko ko bring to them. Kuma sai le Christian ti hai to be khaka lo chau working Christian khang dai mission Christian khang dai to ngai beginning from home akai korai itung church korai the society korai ani a link na ta na bam ka kya lo tong dai to ngai kum te da 1 Corinthians 2 Corinthians chapter 9 verse 6 ko tai so bo nang tong mission ko hai nang tabi ko mataba bang jaw sowing sparingly when you sow seeds na ram thu na ko migan kha nang ban da nam ro bom tu ni nang ban sut na bom tu jaw nang pariu na met met nang ban da da ti ba me tu bi thai nang kai de no da puni nang ka tit tin na kha ti ba me tu bi thai me da mi da cham da ka tit na no da moi puni ai to me ma sai hai ani ko goi na hai mission worker on the day ki ani lu ko na tong overseer jan san na pastor na to la ne me goi na hai mission ka ba we all of the people me to mission la mo sa ba I planted I in the ling of ni ai and Apollos water Apollos in the dui chai puni ti ki ka bang ki thao na me to ra bong dei mo so ti to ling lao mai ni dui chai me ni kabuan di thao me ni akhat dai to we are one doing one mission in God's name representing mission aket ani hai me na ti la mi le hai dai mission hai akhat dai to ke come aside into the mission ko hai the pastor minister support to me ko hai nang ta ka buai na tai nang tung ta ne nang kai lai pine Revelation 14 verse 13 Revelation chapter 14 verse 13 your reward will follow your works nang tung
ta là mấy tung thay để lại là năng xuân ní năng thay lại bằng phụ đi đây rồi mấy giờ đã xây được home based mission không biết cái Christian ministry không phải cái xuân ta là bao nhiêu năm what is your vision or mission in your service năng tay mấy tung tan cùng hay cái mấy tung xuân không phụ đi châu tụi mày everyone đi quay cái tay này tay sẽ mission cả nó tụi đây sai hai trong đó sao cái mấy con pulpit không phải rõ mày nói được nào bố mẹ không it is not just the preacher who preach on the pulpit that wins soul pulpit không phải rõ mày nói được nào bố mẹ không mà cái even you know but cho mấy cái thằng năng đông bom mấy quân khó tại mấy cái bố mẹ không được được rồi kan sáng lên đó mission không thay bây giờ evangelism công ta thay tên elite ngạ tin là ta bằng ngoài but they can be doing nothing for Christ. Đang kasi Krista bằng ta là bằng nước ngoài tụi ta mà bằng nước ngoài tụi mình đi. Serious warning. Unless we do it with our whole heart. Nếu long nên cả bùm lên na ta mất sạn ra cũng không mi tại cả bộ mẹ phải bằng nước ngoài tụi mình. But bây giờ cái anh dùng simple testimony. Ra cũng rồi anh không ta là mình dùng ai đã tao vậy tụi mình dùng simple testimony cái tụi women gaya ka sulong nuway. For example, away po kang kapuri na kumasay. Preacher kaya na rin na rada bang sa congregation kikitaw ng magay. Kumay tiki katuang crossway hay. Kumay rabong panay na raguang ay tiyading kuy na yung hap nang tumpong ning may naning way kasulaw day. Các mày cứ lơ mây rồi. Anh chưa này khai cái tôi biết bảo. Preacher, có một revival crusade đại không phải mấy sai không phải ra bấm san hay. Yes, hallelujah, praise the Lord bao nhiêu năm mây rồi. Không mà này khai thế này, crop up thế năng nhớ sai là tung testimony thì họ tụi mình gây không? Ai testimony thì thay mà gây, beri ra thay mà gây. Không chỉ để ra cũng tu làm cái sao đã vô tụi mình gây không? Các mày buông thay. Buông là cái tụng testimony hay. The Lord is my shepherd. Ra buông hay at again suy bị cuai. I shall not be in one. Ra buông at again là bông khổ. I ram bại bela đi đến là khai. I thay bị in sáng các bông puni. Kamay at again là vai. Các tụng vui luôn rồi at again là vai. Ra buông tụng ram kai đây. Các tụng testimony của ra buông các tụng tùy đủ rồi nè. Vào cái mega như họ. Bạn say vui rim thế tụi. Bạn hiểu là mình mẹ cái praise the Lord so many mẹ cái hallelujah cả mình mẹ cái bị cục từ sau này sao cái gì mình say quậy nè mình đi bây giờ nè rồi cũng tung rong gọi cuốn này tên say mấy giờ cái này tung simple testimony rồi cũng rồi cái tung panti của tụi ta đâu châu tụi mình là gì nè we can still be winning song bố mẹ anh em cũng nghe từ tụi mình rồi cũng tung rong gọi anh em sao có suất là sao đi được đấy không mà saya anh em mình vui đang học kalau satu kali pun ragu ni sudah sebentar dah weh, ani office kau kau kio kau ragu ni tu weh. Sau đó quay ra là hai trăm để lâu tên nào, công đình thay, cái tu đình thay tu tên nào, làm ở thành phố sai, ani kau tu suan nào pula penini. Kau magai nang home base kau, nang ada program ke sini ada, nang kan isuan nào vậy, nang thang hai gari kau mai nang kan isuan nào vậy. Nang thang hai đã điều cho mày nang khởi xuân này vậy nang rồi đã tao rồi nang tung pastor tuần tuần nang tung giàu tuần nang tao mới không phải nang khởi xuân này vậy cái làm thợ sấy hại rồi sau cái mình cũng điều mấy cô ấy đã kéo đâu mình hại xuân tàn đây xuân làm con đi có mà tùy chúng ta cái dẻo không rồi bố đây là anh điều không xuân promise xuân là pirun xuân là gì đó to hai mình làm hàng cái biểu đấy để gì cho cái mình này các câu hàng đầu cái bởi vì hàng sau number one incorruptible for victors ri ngam wo men non hame to biết hai thiêm mấy ta ở đâu nè ngam wo men non khắp ra cũng phải xuân này vậy mấy cái to bởi vì con nói châu to biết hai First Corinthians chapter 9 verse 25 to 27. 1 Corinthians chapter 9
verse 25 to 27 khởi lại. Self-discipline có bụng xin đẹp hai mình nơn, có bụng xin đẹp hai mình nơn, hãy biết tôi biết hai discipline sự hai mình nơn bằng năng anh em khẳng ra cũng tung xuân này vậy. Ô rồi có mà sao bỏ, ai sai đi mấy bài này này đấy, ai ta đi mấy bài này này đấy, có mấy cái ai đi na spiritual warfare, bùm mẹ cũng đi ở đâu là bấm present. I discipline my body. I format my body. And I do put my body under subjection. I don't upon this in there, right? Make your accounts a mark of company, read thy night with them. May the adult come arena, some done about me. Make up a little fun contact, Rabon Rina. Some done is swag at the Bujo. Incorruptible ground. Pirun come that moment on Swan Pirun, Rabu, many good in the fun at some dana wait inside. Madam is a sabum can do. Madam is even Tamam can do. I dana gay, I saw the gay. Do not Rabu, not even me known, none can I come Swan I to the way. Matanda make up crown of life, rate by tongue Swan Pirun I. Make it the boy good and punk hung Joe the way the way high. Tia Mary Adona, Ngumman and Punka, particularly in tribulations. Naga say another type persecution the way Rabo, Zanzanka, Zook make hung ding present right, Naga the radio the way. God said, Nango mind to not the condemns in a way. Committee make out a hang, Ngumman and Punka, Rabo, Reza. Soon I some done of a mind. Roguang put him into one congregate. A thousand color of the way. Guy may that is right. In soup with salt with right. See makes her heat him up with right. May the sea made us come up with right. See may done that up with right. Roguang I knew down like a saint sack of a mind. Make up an upon contact, Roguang son some done of a mind. For those overcomers, you will be hated for my name's sake. As an Zanka, then the grand when you do it. As an Zanka, this horse up to you do it. But be faithful unto death. Go medicate, none you typing and don't look my soul. And I will give you the crown of life. May I, don't look in the bunker. And down the call, Swan Piran, as I do. Scripture portions and above mine. A double portion. I need to same race in above men. I need to see me how I go my the Gadan Zangzina, one million. Gun high, I has to now. And I'm not going to open me bunk at our hotel. Then you don't put no real. At our hotel, then you buy and I will see it. I knew Pan come ding up exactly I can one mind. How many do we type it in some side above my gun high noon? How many do we type Rabok to allow you the gang above my leaders noon? Shepherding upon the wind palm. 1 Peter chapter 5 verse 2 to 4. 1 Peter chapter 5 verse 2 to 4. Can you call the type crown of glory? Him died little swan pirun. Crown of glory. Him died the swan pirun people. And then the crown of rejoicing. Piran to type me harina. Night not high menon. Ragong re akang ring bomb dilaw thai. Ragong re at the zero thai. Ragong re akang ting sang rik me dilaw thai to na. Ragong the thun ku da. Ragong san san da na baminon. Nang kang rejoicing. Crown of rejoicing. Or ting cute with swan pirun. Night not high menon pirun ragong re dilaw panyay. Make it the boy kang to go binan pang ka. Hilaw 1 Thessalonians chapter 2 verse 9. 1 Thessalonians chapter 2 verse 9. Daniel chapter 12 verse 3. Philippians chapter 4 verse 1. Because là có mấy hai rong khẩu này đa na rong là mấy hai thằng ta là mai chân xoay âm sinh chắc là rong là thằng của là ba mình bằng crown of rejoicing rong là chăm đa là ba mấy cái thằng
And then the crown of righteousness. Crown of righteousness. Paring pirun pamu umay. May hay thao kan samda daw so. Rajapta menang kam tini metong pirun hai. Fighting the good fight. Guy mari adaw na ba menon. Ano ka? Rago samda na ba may tutungan. Ore na. Kamay thay panit hai. Kakam ingkap may gan gom thay to may gan ka. Kabang Timothy kang hibig patay. My son, I have fought a good fight. I do guy mari adaw kang thay. I have finished the rest. I pakni metong pak tani pak nam thay. I have kept the faith. I lum now ni metong ading thay. Apai ding I ding dip nam thay. And now is waiting for me the crown of righteousness. Akang ta itu rajapta meneng kang di pele metong son pirin tay janda na pampai. And it is not just for me. May akang ra magay, but for those who waits for the coming of the Lord. Ragong gong punyai tina ragong tong semray tahan kau alik na tahan ba menon rajapta na ba mening pangka may tong son pirin ti punyai pora sa pora na kadi na bitong tayo. But present as a Christian ministry kau hai. Tapi ano itong pastor ng pare na nakha ragong nasa para magay. Kami tiki ano kau hai tapi bitong role na job. Ano itong pastor na ano itong zamlo na bamay. Dilaw na bamay kau hai. Lat piu daw may ay ang tugay dito. Lat piu na pabigan kau. Pumling nanan ko lat piu na atong di na nuna ko masalaway ito na. Lat piu na ragong siya na bamay tuwid hai. Nang anay panti. Kandi inban duan gay may lato ni. Swada po ni. Tingkaw hai hindi swada po niya. May sabi aside the pastor ministry kau hai. Pastor nagkaroon na mo lenway. Ano ito bang namin lenway? Ano yung megan sulit sa lang diyo chow. Nagkaroon na mo lenway. Ano ito bang namin lenway? Nang ministry ka, ano yun na? Paralat nang nagtudo ba? Ano yung tudo ba? Ano yung po hello? Ano yung megan sulit sa lang diyo chow. Ikaw ano pong lima nang gara sa ito ba itay? Pero itong pastor na nailan. Bayang tangang po na ito. Masaya ada aran holo megan pain kan ai ani rena ni the pastor kan gift me gan kau ka kai pui pang tin cha mo na ning taw pai thon puai eko ma concern asset masalo ni ye to me tho ra kai wong ko khang we do the program da da le khat kha pastor da to the sticker kha da invite shop ni thai wong me gan kha pastor hita wong si pastor bang thu swalo kan kan pastor no to ta mi bang hai ba vì họ đúng như thế này nó mới sao tại cái đó sử dụng ngay từ đầu nghe mấy người người ta thay đổi cả pastor không nào không thế này mấy tôi đã tụi office này tụi invite là khai ngay tụi thay các như tụi các bằng mấy nên bằng không thế này cái là giáo in the day rồi nghe cái đó thay đổi ngay tụi thay mình làm cái mình suy xài này nói cái bằng thay đây cái đó thay đổi in the day rồi concern kanay da me kore na ano naptu khang ni ito asa nang pang bigyan bigyan na office ko with the church ko ni common feast ano tu bigyan na bucket ko nung bang kiu ho to do isa go mi so ta sa de ma kai basin ko nung bang kiu ho to sa de ma kai kiu le pu to ka ba kiu than kiu pu nu thai ka ba than thai last for Q to the go bunny ha. Q was in the head of the way. Last for Q to the ha. Bucket could be loading a ray, top loading a ray, or running water, tap on the pot Q could be giving a ray. Good basin the kind of a bank Q with him ha. Q must in the head of the way. Nay, had the chairs go in office got into the body and head of the way. Guy had hit the head of the way. I had Adam Coder with it. Chairs were in the code. Rồi mới trái bóng cái công gái này công tan gái này gì sau mới là bóng được phân biệt lại thế công toàn thô tôi thô thế cái đó đó họ ai cũng pastor ministry không hay sai hay pastor bằng resource mà mới là bóng khó đi bằng đủ ấy có mấy cái sau mấy cái phút bây giờ là cái nên cái đó đâu rồi mi hay cái vậy nữa cái pastor ministry không hay
support เราต้องฟัง practical tips as example ตัวไง pastor อากิก็หันเรานี่บาร์เดย์หลังนี่เลยอาการว่าบาร์เดย์น่าเรางอนสังพวกขนาดเราเราไม่ต้องไปถ่าย Thanksgiving program กันเราpastor ทุกตะการเทแต่การที่กันเราน้ำปังตัวกันเราดูตัวน่ะ pastor ให้กันตัวให้ตัวผมให้กี่อันนั้นตัวกันตัวผมพูดสินี่อันนั้นน้ำปังตัวกันตัวผมพูดสินี่ก็ไม่กันตัวให้ตัวมันก็ลงตัวกุนมาใครให้ pastor ก็เองนะ experience pastor การนั่นก็ experience ของเขาpastor ได้ตัวให้คนละแค่แต่แค่ได้เจอสักคนก็มารอแต่นั้นเจอสายทางชาวบ้านไม่ได้อันนี้คือ experience สุดแท้เลยอ่ะผมนึกว่าการช่วยที่นี่เราดูไงอันนี้คือโปรเจกต์การขายที่สุดเราดูค่ะ pastor ให้ผมได้ถ่ายด้วยตัวเป็นการตัวผมท่าด้วยสักตัวผมได้ไม่ใช่การไทยเราแล้วตัวผมวันนี้ตัวไหนได้ pastor ได้ไว้ด้วย pastor ต่อโปรแกรมข้างดูแต่การนี้ตัววิธีควรมาได้การรำไก่ตัวนี้ก็เราไก่มักสินี้ pastor ก็อันนี้ที่เราได้ที่เด็กก็เราตัวนี้รำไก่ตัวนี้นู้นเป็น family ไว้แต่อันนี้ตัวเราได้ที่ตัวตัดตั้งกันมาตัววิธี pastor ก็อันนี้ share กันที่เราเกี่ยวกับตัวนี้ pastor นี่ตัวสุดตัวผมกันเยอะตัวนี้สินี่สุดที่ร้านจ้าจะผมนี่นั่นก็ได้แล้ว pastor ก็ใส่ผ้าผมให้แต่เขาแต่ก็หลังขาดเลยก็มาดูตรง pastor ministry เขาหายอันนี้เชื่อไหมสุดแล้วคนนายเองเนี่ยชอบไปดูบุญเจ้าก็ไม่หายก็ไม่ไอ้ตรง church representatives นะ society ด่านนี้เขาสรุปด่านนี้ก็ไม่ตัดเนี่ยพยาบาลโค้ดแจ็คใจไม่ดูวิธีคงก็ตรงพยาบาลเขาอันนี้เสียเราไม่ได้ถ่ายมาไงพยาบาลกำกวยก็บิวแต่ไม่ตัวไม่ถ่ายนั่งทับไม่ตรง pastor เจ้าแต่ไม่ได้ไม่ท่านมาตรงนี้ท่านในตัวไม่ถ่ายที่ตรง pastor ได้ยังไงสักไหมนี่พวงเล็งไม่ได้ตัวตรงนี้ไม่ได้ไม่พวงได้แต่ไม่กันเขา My pastor should have the best car นั่งกันเขาไง My pastor should have the best car ตรง pastor เขาการีกันยังไม่กินนี่เลยตรงพวงเล็งตรงทำไมเชื่อมกันเลยตรง pastor ให้อาคังสวง excuse ตรง pastor ให้ตรงอาคังสวงพวงกันนี่เลยก็ไม่ให้เรา15,000ตรงกอดอยู่ตัววิธี pastor ให้20,000ตรงกอดอยู่ตัวเองมีให้เราคงจะจับไม่ตรงเชื่อมกันในตัวเองอันนี้เขาจะไปคุมแต่ละ pastor สุดเป็นไงเจ้าแต่ไปคุมแต่ละ mission เป็นต่างๆมุ่งตรงเจ้า evangelist นี่เราใช้ลูกค้าจริงปุ่นนาทีไทย evangelist นี่เราใช้ลูกค้าจริงจะได้นาทีไทย pastor คนลูกค้าจริงรูปนาทีไทยลูกค้าจริงรูปจะไปสุราเป็นเจ้า 15,000 นาทีไทยไปสุราเป็นเจ้าแทงโซ่กันแต่เราไม่ทำงานน้องคนนี้แทงโซ่กันเขาบอกสั่งกิจการอะไรแต่ไม่ได้รวยที่นั่น15,000 นะ pastor นี่ก็ตรงการคนนายตัวไงกันเนาะนั่นบางครั้ง tuition fee ที่เราตีห้างกันนายกันเนาะนั่นบางครั้งปวนได้ทำไมที่ปีเรานี้ก็การนี้การที่เขานี้ก็ยิ่งได้ที่ได้อยู่นี่แต่อันนี้พิวไปตรงแต่ได้ตรง pastor พิวมั้งพิวอะไรบางครั้งสปาร์กตายได้ไม่ใช่เลย pastor ก็พิวอะไรนี่ได้ตัวไงไม่เกี่ยวจะทอดตรงนั้นมั้งก็ไม่ที่เราบอกจะนะ pastor จะตายจะพูดสก็เกี่ยนก็เกี่ยนได้ตัวไงตั้งคู่ไม่ตรง pastor ก็ได้นะก็มาปริมาณป่วยเขา pastor นั่งการีตรงนี้ได้โจ้ไม่กันเขางวยmeeting ตั้งนี่กันเขาตั้งคู่ไม่เห็นน้ำขัดให้การเล็กจริงขัดบุบน้องไงก็มากันเนี่ยเห็นน้ำ meeting ตั้งเลยก็ที่เป็นเรื่อง meeting ตั้งไม่กันเขาการีก็เกี่ยนได้ใช่ไม่กันเขาคืออาจารย์เราสิ่งที่ดูแต่โจ้นั่นเองเราคุยเรื่องทุกข์อะไรจุดนี้ไทยแต่ละอย่างไทย
cái mấy cái thôi anh này promise của con nên sai rồi tôi bây giờ ai hay lo lao về thì mình ăn cắt chiếc sập anh luôn cái rồi mà phải mình xem một sập anh luôn mà cái thì sai rồi sure nông rồi đi nói thôi anh đã thuần cũng đi kì no hết rồi cái ai đâu có khăn tim về tên nông mình xem một cái sao chả mà cái thì sao thế nào cũng tôi cũng học thế thì là con sinh là cái gì này phải thay đấy lo lo cái này thì là sắp bắt được cái gì sắp bắt mà cái gì मेरा में तो कदम पासा तो मत सकूं सुना है तो पासा ने पंख ने इंटरेस्ट होता है नने तो बेकुम सी बा ने तो मिनिस्ट्री का तो लोग अजूती बा काउंसिल जो बेसिक पे है 40,000 दिए कुम तो ने तो 45,000 दिए so rangan में क्यों ना तो फैमिली मैनेजमेंट कम व्यू दा लिया ने ने सर हाय 45,000 ने हम तो फैमिली मैनेजमेंट व्यू दा सर अतों तो लोग व्यू लगा है ने सर कुछ तो ना लेव तार पूरे ना तो तुम लेव को तीन खाई पुंग लौट है तो वे थे पास्टर कंसाई तीन रिंग पुंग लौट गाने गान तो पुंग में गान को तीन पापरी पुंग पुंग है गान पता है पुंग पुंग तो ngắm खाई तो वे से गान खाली ना वोक धप पे थे पास्टर की हांग वो ज़ान तो वोंग थे खां तो वोंग थे पास्टर की हांग गिने पुंग पास्टर की हांग तो लोग पुंग पास्टर नाम तो चासा है नहीं पास्टर का हांग दीก็ตัวน้องผิวดาวมาให้ที่นั่นใช่ก็ตัวภาษาขังตัวนั้นไม่ค่อยนั่นเลยนะก็ดำแต่ตีนะมันกลัวที่ไปแซ่ภาษาให้เด็กล้านตานต่อไปตัวนี้ก็ตัวน้องไปเลี้ยงที่ไว้ทิ้งเรียมให้ภาษาขังนี้แต่ทิ้งเรียมลงไปก็มันจะได้เป็นภาษานั้นไว้เด็กล้านตานให้ที่นั่นใช่เมื่อผมเลี้ยงไม่ค่อยนี้ตัวภาษานั่นเนี่ยเราทำได้เจ้าบ้านทำได้เจ้าแต่ก็ทายเราไว้ที่สุดไอ้ก็ไอ้เรื่อง ministry คนนี้ไม่คงเปลี่ยนแปลงไหนบัวคนนั้นคงแท้ตัวนี้ใช่ให้อาภาษาข้าศึกนะไม่ตัววิธีอาเรื่องนี้ข้าตัวไม่ได้ข้าไม่จับไม่ใช่เรื่องเลยน้องซีมาให้ตรง church เขาที่ปาร์โร่นั่นนะก็เรื่องทุกการที่กายเป็นท้องเราได้ดีแน่จนไอ้เรื่องจะสอบนะเวลาเราชิมอะไรแน่แต่กี่ตัวกระบอกถ่ายมันยังต้องเลยนั่งอาตุงก็หูปักนะอาตุงเซเบสมันมาเย่นั่งการีกายในตัวนี้นะได้นั่งคำสุขให้บ้านกายตัวนี้นะได้ที่นั่นใช่งวยอันนี้พาสเตอร์สุดที่มาแต่ละเซกระบอกถ่ายมาไงที่กี่พาสเตอร์ขาดตรงโรลตัวบิเจ้าอันนี้ในลาเมกันเขาอันนี้คำสุขกับมันในลาอะไรไหมอันนี้แสงสีไม่กันเขาไม่ก็แสงสีนั่นเองการลงทุนกูไม่กันเขาจิบจุงให้จิบนี้สีเท่รำแทบแต่ลงทุนไม่กันเขาติ้งสิกตัวเลยจิบนี้สีแต่บ้าไม่กันเขาพงตรงไหนตัวไปสุดน่ะงอนะจิบมาใครก็ขังสีแต่บ้ามาก็ลงดาวจิบจุงทั้งภาษาปั๊มรำในภาษาไหนแต่ละคนใครไอ้กูนี่สักคงเท่ไอ้ก็ลงดาวเท่เด้งานอย่างที่คุณนี่เด้ปูนี่จีโร่เด้คุณมาดูเด้ในขณะที่สีแดงกันไกลที่เห็นว่ามีกันเขาไม่ไทยเท่ไก่ก็เดิมเราเท่ามันดิ่งจิบจงจิบกันถ่ายมาเก้ติ้งสีติ้งกันจะถ่ายมาเก้ลูกไม่กันสู้ไม่กันถ่ายมาเก้ที่ถึงพาสเตอร์หาย 24/7 no rest ก็จง obligations ใส่ก็จง duty ให้ก็ไม่ก็มาได้ก็ไม่ทำแห่งแต่แบบนี้ตรงเลวซิวนอนนั้นตรงพรมเล็งนอนนั้นเลยตะบุยตรงเขาเลยตะบุยตรงเป้าองค์ปริจุนีที่นั่นก็ไม่ง่ายก็ลงนิ่งกันตันก็ได้นะก็ไม่ต้องอันตรงแล้วสิ่งนั้นบางครั้งอาริตะไปตัวนั้นสารพัดนายเจ้าตัวนั้นเราก็มันก็สู้แล้วไม่ถึงควรยังกินกันแต่ตานกินกันตานก็ไม่ต้องก็กลายเป็นคนที่คำสอนนี่เป็นเสียในตัวอันนี้ก็มุ่งนี่เราไม่ได้ที่ตัวนี้ก็มาพอถ้าก็ไปตรงเจสของ ex pastor ให้เงินเด็กหน่อยเลยเราไม่ต้อง pastor เราไม่ต้องให้ท่อใช่เราไม่ได้แต่หัวนั่นนะบางทีไม่ต้อง pastor ให้กันใช่ pastor สุดนะบางทีมีให้
anh ấy cũng churchเขาไปนะเขาไอ้ตัว support ไอ้ตัว pastor จะ support ช่วยๆนะบ้างไหมใครนี่คุ้มตัวในตอนนั้นมันตัวเองตัวอะไรอะไรไม่ได้เท่ากับไอ้ตัว church กับตัว pastor แม่อันนี้ของ pastor ไปแล้วของ pastor ไปแล้วอันนี้ของ pastor แม่ก็ไอ้ตัวนะบ้างไหมแกงเราไม่เลี้ยงอยู่ปังก็มาแต่ในที่สุดก็ลงกับพี่ว่าไม่เกี่ยว pastor แม่ก็ต้องพงเลี้ยงพี่ก็มาบุษนี่ตัวไงpastor guy แม่ไม่ต้อง church ไม่ต้องบุษนี่ตัวไงเท่ากับไม่ต้อง church ตัว pastor เรียนนะก็ doctrine ไว้ไม่พง present เขาไว้ไม่ได้เท่ากับ pastor church pastor party นาย present เขาไว้ church ต้องจับมาให้ church บักให้ church ก็รอสิให้ในรอแม่แม่ให้saya itu pastor aku mikir kamu kau terselam suruh nak pamai, mereka ini tak kau double nak gaya macam ni tu siapa pamai, mereka itu pastor gaya nak mereka tak, ani orang tu pun kau kau tu kau gaya, mereka macam saya hai mereka kalau ni tandau ni ya, aku ni pai nak bagi na ya, mereka ani mereka macam siapa, pastor pe aham kalau gaya lenoi, pastor pe aham kalau gaya lenoi, ini exam pe gulai, ini beta gulai aham kalau gaya lenoi. Ano sana ba mai? Kami di pastor ka nang inamay nang anuy kulong ka kung kaya sa namin anuy nang megan sana ba jog to ngai. Ano ka to kulong na ko sana ba mai? Pastor na sa ay kulong na ba dai? Ano megan azu sana ba zuri sana ba jog. Pastor ka ba pastor nang gintaniya ay hang tuwi na kulong na ngai. Ano megan azu sana ba jog. Ano kang to kulong na kung saya. Pastor he has a family. Kamay ni man say kum na katong obligations pa na nayay. Katong pulit pa na nayay. Ini kita ini pastor nung ko na kay na kulum na bang ho to na. Pastor ay na kulum na bang bebe. Kaya na ta na tay kulum na tiyo. Hey kum atan pi khani ka masay. Pastor nang tung pri da khang pa na kita gahayay. Thun ko la wai pastor nang tung pri kam khat wai ta khang agai ka di ni ton na ye pastor chen ani ko motivate shi ni na gai da to thai ha pastor tung pri ni dry shi bita da so ha na ke pastor ni ko mani ro la bo ani motivate shi ni na gai da to he kam to bi thai pastor ta ni encourage lo min khao motivate shi lo min khao atom phom ling ring bai da kan ji ma mai atom motivate shi lo bai chu ko me pum tan la ba tin an ko ni da to Misalnya saya ni pastor dia sudah bermegang ni kau, saya hai kai tu mai dah sebelum nuai di kita, kamu satu mana cuma, aduh, tahan betul tahan lah, pastor tu siapa yang bergai, ragu pun siapa yang tahan leh tu bergai, kembali tu, nah church kau ini tahan bergai, itu kai pun kau tahan bergai, itu pastor dah itu kuna, ni nah nun kau, itu pastor dah benar benar, ini orang tu kau, pastor dah pun cái đường deacons đến không có được không nghe, deacons là cái con quan trọng là thế này ấy, cái đường pastor kiên tới tôi biết thay deacons cái gì đó này, cái đó tập pastor nào không chỉ làm cho sao vậy đấy không, cái đường deacons kiên tới tôi biết thay deacons trong pocket money tôi biết thay traveling expense này sẽ đâu chứ, pastor không có cái bàn hàng luôn hay, deacon không hàng món luôn hay, là bằng cái này. Nên mới thấy thay đó phần này rồi không mà cái Christian ministry không phải nó nên phần cái sao đó đi này ram tu ram rằng về gan họ ấy là tiền của quân team về gan họ pastor càng gan hại càng cái này đi này thì sao đó đi này rồi không mà saya này mới vậy là ram cũngต้องการขึ้นเขาเนี่ยตะการเราเว้ยก็มาใส่ pastors day ตัวที่ไม่ต้องกระดองจอมไม่รอนะส่วนเราอันนี้ไม่ต้องรับบังมาให้เนี่ยจีเนโร่ไม่ต้อง church ตัวไว้เนี่ยเขาให้อันนี้ตอนที่ไม่ตัวไว้ให้อันนี้ตัว preaching ให้อันนี้มองเราสมัครสินี้อันนี้ตาเลี้ยงเนี่ยตัวไว้ให้ Christian ไม่ต้องอีสานอะไรไม่ว่าเราสอนกันในเด็กตัวกี่ตาใส่ไปสุด Christian สุดเป็นตัวเจ้า pastor นั่งฟังเรียนร้อยตัวไว้ให้ pastor นี่สุดเป็นกันเลยTheology ni tating ko ni dai. Tege tho, ito Christian ministry ko ito pastor nun pang ito same right house mo ito with hai. Ito pastor nun pang ito with hai. Thau ni ali pastor ni ye din so ni dai.
ก็มาดูพาสเตอร์นึงข้างไกลนักลุ่มเราก็สอนไม่ได้ก็เนี่ยพวกว่าใครนี่ก็เรียนไหนเนี่ยไกลนี่คนไหนเราคงเรียนไหนก็เนี่ยเรียนเราไม่กันไปไกลนะเรื่องไปเนี่ยแสงสีเขาเนี่ยเขาส่งแสงสีจับไม่เนี่ยแสงสีมีกันคนใครการไทยชุดการกูมีกันเขาอันนี้ทุกกับเนี่ยบำรุงได้พาสเตอร์ก็ไม่ได้กับกับแข่งไงแต่ขาดอดีตมิชชั่นพวกมีกันเขาMission Board member of the pastor give the hotel mission conference na yang itu kan so I thought punya ini sana kai ka kho tu kan ta the conference này kai si de bang no hai zale na kham te bi kum zo ni kan as zale de ai pai ne la the thon ku thai sa nang tuam traveling expense ai ti lo mak ding nang khar khas a ka pa da si la la mo ding ngai za dai mi te ra ma kai Aramเขาใช้เบียนไทยมันใช้ไทยกระตุ้นกระตุ้นไก่ไทยกันในการทุ่มไทยกระตุ้นกันในการเขาไทยไทยกายก็แต่ไทยเจมินั้นให้สู้ไม่กับมีคนสู้นายไปกุมมากับมันทำนี่เนี่ยสาวไอ้เมงด้วยแข่งไทยไอ้กับมันแข่งไทยในลาบังอามาไกก็มาอ่านมาตะขันสิทธิ์ตัดปันนั่นนะเราบุญจันเขาอ่านไว้ในที่นี่นะไม่ตรงบริษัทมาตะขันเราดีไม่ตรงได้ไปมีการคอมมิชชั่นไปทั้งเขาไปถึงตัว motivate ช่วยเราแท้คือก็มาขังตาจูดิตัดไทยนี่ใส่อันนี้แสงสีมีกันพาสเตอร์นั่นบอกไอ้ข้าศึกแสงสีด้านในที่ตรงนี้ไอ้ก็มาในรอบนี้เดี๋ยวข้าศึกในรอบด้านในใส่อันนี้ก่อนนะตายลมพงมีกันเขาพาสเตอร์ก็ใส่ไอ้นั่นสบายไม่ได้เท่ตัวตรงนี้ก็มาใส่ตัวอันนี้เขาควรให้เราดับไหมอันนี้เขากลุ่มเราดับไหมกายไม่ดำเราตัวต้องไม่กันเขาไอ้พาสเตอร์จะเอามือในรอบนี้Pastor, nang na nuôi hàng cổ hùng bây giờ cái này đã từ đó nuôi hàng hình thành mấy cái này nếu xóa một hình này làm gì nếu pastor thùng không cần hay thì không nghe cứ mà thùng cũng thay mình gần những hàng cổ Bible sẽ cái mấy ta for those people who are exulting and rejoicing for you is the wait for you is the way to the crown of rejoicing aside những này lo này sẽ xem lại sẽ bắt mình những hàng xuân từ đến nào vậy thôi này cứ aside anh em mấy người là pastor khăn này la lên mấy trăm người bùi chào hôm nay mấy người này la na ra cũng tịnh diện na là cũng có xem lại tanเขาđể la vào mấyตัวmấy thầy mấy câu tay bố mẹ có thể thầy ra cũng bố mẹ có thể mấy con ta ra cũng có xem cái cái thầy được rồi chân sắp đất sắp mấy conเขาwhere two or three people gathered in my name and in one spirit pray together lung ninh akhatเขาวันไหนจะมีกันเขาลงสักวันไหนก็มีกันเขาไม่ก็จะเราคงบังไทยตัวนี้จนจับไม่บังเขาอินเดียไม่น่าไม่บังเขาในลาวไม่บังเขาเราก็คงไม่บังไทยตัวนี้ไม่ใช่แต่อาศัยในพรมนิ่งการในบังเขาในลาวในบังเขาที่ตัวพาสเตอร์ในเว็บที่ตัวซาดในตีในบังไม่เขาในลาวอยู่เราตัวตรงแทนเมื่อตัวพาสเตอร์ในเว็บนี้ในลาวนะไม่ให้ในตามบังเขาตามบังเขาเราบุกเรื่องขังนี้เชฟเปอร์ดี้นักขังนี้ดาวจูแกเป็นส่วนเป็นสันดาลในบางไงก็มันในคาเฟ่ไหนเกี่ยวอันนี้เราบุกตัวลาซันตันเป็นหมอของบังเทิงผู้ใหญ่กันที่อินบันเขาเนี่ยตาเราไม่ก็กล้วยนะกายไม่ตาเราไม่ซีไม่ตาเราไม่ก็กล้วยนะนี่เราบอกมาอาการของการเป็นผู้ใหญ่เร็กไม่ขังตาเราไม่เร็กเป็นส่วนของผู้ใหญ่มันไม่ขังตาเราไม่มันไม่ตาเป็นผู้ใหญ่ก็มาใส่อันนี้ไม่ไหวนะคริสต์ก็ปุ่มข้าศึกวิเศษเลยใครขึ้นข้าศึกวิเศษเลยเนี่ยครับวินัยเนี่ยเราบอกว่าเขาวงดิ่งผู้ใหญ่ตัวเป็นตัวลงดิ่งแต่ดิ่งเต่าตันยิสุเราสอนไปก่อน if you give even a cup of cold water นั่งเรียนดิสูบงข้าได้สิ่งนี้มีหายเราบอกตัวไม่ใหญ่เราก็ต้องเชื่อในไม่ใช่ตัวเป็นใจนั่งเรียนพิวเราไว้ตัวเวทายไม่เข้าใจช่วยมึงนั่งตรงส่วนพังคนได้ยังสารพัดมันใช้ในตรงภาษาสกุลเช่นนั่งตรงกายปัดสกุลเช่นบ้าใหม่นั่งตรงรัสช่วยอะไรนั่งตรงภาษาของคนนั้นบ้าใหม่นั่งคำช่วยมาเราต้องเชื่อใจได้ตัวไม่คำสอนการได้ไหมถึงกับวันนี้เขาในบางคนไม่ได้เขา good and faithful servant ตั้งใจไม่เสียเงินตั้งใจเป็นบางนั้นเราบอกว่าในเราเราก็เท่าสักนี้ไม่ต้องเดินข้างในลานะที่ pastoral ministry แต่เนี่ย support สิ่งนั้นสำหรับของเขา
Anh nhìn nào, nếu ta nó vẫn bên cái quầy, để là ta nó khó được thế, cũng mà nếu là keng cái thui, nếu là sao cái thui, nếu ta cái thui, mấy câu hay, God's conscious, mission conscious, love conscious, mấy cái ta phải nói, Psalms 19 verse 14. May the word of my mouth, eyes of my alatgang, and the meditation of my heart, along ning of my, may it be acceptable to you, O Lord my God. Ragwang nan kang dalaw ng sudiwang sa kami kung ano kahit may long ning kong ko, kahit may nagsana kong ko, kahit tatan ko pala kong ko, may ko ina kang ramot na sunay, may katuloy ka ramot na sunay, ina lang sunay. Amen.